svima! U prethodnom videu objasnili smo koji su dijelovi našeg treninga. U ovom videu govorit ćemo o zagrijavanju, važnosti zagrijavanja prije trčanja i načinima zagrijavanja. Važnost. Bitno je važno biti i dobro se zagrijati. Prije svega imamo statično i dinamično zagrijavanje. Nama je bitno slika koje dinamično sjeti dinamično zagrijavanje. Kao što vidite iza naše vino, ona se trenutno dinamično zagrijava, vidite ti pokrete, gledajte. Gdje još malo te nogu? Super, gdje iza vrata? Dobro. One week later. Benefit zagrijavanja. Prije svega povećate protok kisika i krvi u vašem tijelu. Druga stvar, zagrijete zglobove kojim sami tim sprečavate veće povrede tokom treninga. Znači to je jako bitno se dobro zagrijati, ali ne duže od 5 minuta i ne pretjerivati. Najbitnija vježba je da dignete skroz nogu i da stavite ovdje iza vrata, to kad uspijete skroz te zagrijati. Znači to je prvi znak da se pravo dobro zagrijati. Možemo još jedinu pogledati malo, to. Ona je još početnik trčanju, nije još savladala sve ove naše levele zagrijavanja, ali savladala. Ja vam preporučujem da dođete na naš trening pa da počnete i vi sa svojim zagrijavanjem i svojim trčanjem, a u narednom videu ćemo naravno obavezno objasniti naš sljedeći korak prilikom svakog treninga, a to je pravilno grupno fotografisanje i naravno nemojte zaboraviti da nas subscribe-ate, šerujete i lajkate. A ova motka služi ako to uradite dolazim u kuću, posjetite kućne i lajkam umjesto vas, šerujem i subscribe-am. Ko će učiti programiranje poslije? Dobro, to je neka druga tema. Eto, vidimo se.